mu gihe abakuru b'ibihugu bari kwicara mu byumba bikonje by'amahoteli y'Irondire baganira ku mahoro mu misozi miremire ya Minembweho, amaraso ari kumeneka ubutitsa. Indege zitagira abapilote zizwi nka drones ziri kurasa ibitero, abacancuro b'Ababiligi bari gufatwa mpiri, naho igihugu cy'u Burundi cyo cyemeye kohereza abasirikare ibihumbi kwikorera amabuye y'agaciro ya zahabu ya Kongo. Ese ni intambara yo kurengera abaturage cyangwa ni isoko ry'amagendo ryambitse isura ya gisirikare? Ikaze mu isesengura ryimbitse ry'icyumweru ku mutekano n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe. Uku niko kuri kumeze. Leta ya Kongo ifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'imitwe y'inyeshyamba ya Wazalendo bari bateguye igitero simusiga. Intego yabo yari imwe gusa, kugota no gufata umujyi wa Minembwe, bakawukura mu maboko y'inyeshyamba zatwirwaneho, umutwe bivugwa ko ukorana bya hafi cyane n'inyeshyamba za M23. Iki gitero bari bagitangiye tariki ya 10 z'uku kwezi kwa Kamena 2026, ndetse mu minsi yabanje ingabo za leta zari zikakaye zigarurira utudugudu twinshi. Ariko se byarangiye bite? Ibyari bitero byahindutse amapfa. Ahagana tariki 19 Kamena, twirwaneho yakoze icyo mu gisirikare bita counter offensive, cyangwa se kwihimura mu buryo bukomeye. Izi nyeshyamba zarashe ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi zisubira inyuma cyane, zongera kwigarura ibirindiro byinshi mu nkengero za Minembwe. Kugera tariki ya 20 Kamena, amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye Charles Matama, umugaba mukuru w'ingabo zatwirwaneho, ari kugendagenda yemye hagati mu mujyi wa Minembwe nk'ikimenyetso cy'uko uyu mujyi awufite mu biganza. Ibi si ibyo gusa, amakuru aturuka ku ruhande rwa M23 n'abambari bayo yemeza ko twirwaneho yarashe bikomeye ingabo z'u Burundi FDNB, izangiriza ibikoresho, ifata n'imfungwa z'intambara, harimo n'abacancuro b'Ababiligi. Ibinyamakuru by'i Burundi byemeje ko ingabo zabo zataye ibikoresho bya gisirikare zikwirwa imishwaro ubwo zavaga mu gace ka Kakenge. Umusirikare umwe wa Kongo yivugiye ko batsinzwe kubera kubura ubufasha bw'indege z'intambara ubwo twirwaneho zabasatiraga. Ubu intambara yafashe indi isura y'ikoranabuhanga. Indege zitagira abapilote drones nizo ziri gukoreshwa cyane. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha twirwaneho intwaro zo gukoresha drones mu kurasa ibirindiro bya Kongo. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta ya Kongo nazo ziri gukoresha drones za kamikaze, ni ukuvuga ni za drones zikora nk'iziyahura n'izindi zo mu bwoko bwa KT-6, zikaba zararashe mu byaro bya Bidegu, Kakenge ndetse zikibasira n'ibitaro bya Minembwe hagati ya tariki 24 na 26 Kamena. Iyi ntambara ya Minembwe ihishe byinshi, kuko byanabaye ngombwa ko u Burundi bwongeraho izindi ngabo amagana mu ibanga kugira ngo barebe uko bakwikura mu isoni bahuriye nazo muri iyi misozi. Reka tuve Minembwe tujye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, aharaho umuriro uraka. M23 yakomeje gukozanyaho n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo mu gace ka Bibatama, mu birometero nka 12 uvuye mu mujyi wa Rubaya, umujyi uzwiho kuba ikigega cy'amabuye y'agaciro. M23 yasubije inyuma ibitero bya Wazalendo ndetse inasubiza inyuma ikiri gitero Kigali mu gace ka Lowashi mu majyaruguru y'umujyi wa Masisi. Naho mu majyepfo y'uburengerazuba muri Mwenga, intambara yari yaracecetse kuva muri Gicurasi, yongeye kubyuka tariki ya 21 Kamena. M23 yongeye kurasana na FARDC na Wazalendo mu gace ka Kashaka. Amakuru yizewe avuga ko leta ya Kongo yoherejeyo imitwe yayo idasanzwe izwi nka Special Forces ngihashye M23 muri kariya gace. Mu gihe amasasa avuze ubuhuha ku kibuga cy'imirwano, wajya mu biro by'abanyapolitiki ugasanga ibintu bimeze ukundi. Mu cyumweru gishize tariki 24 Kamena 2026, i Londres mu Bwongereza habereye inama ikomeye y'akanama gashinzwe gukurikirana amasezerano ya Washington, Joint Oversight Committee.
muri iyi nama intumwa za Kongo n'u Rwanda zari zicaye ku meza amwe zirebana mu maso zikikijwe n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari na Togo yari ihagarariye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Baganiraga kuki? Igitekerezo nyamukuru cyari uburyo bwa gisirikare bubiri. Kongo yasobanuraga uko igiye kurandura umutwe wa FDLR, naho u Rwanda rugasobanura uko ruzakura ingabo zarwo n'ibikoresho mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama yagaragaje impungenge zikomeye ku byerekeye ibitero bya drones biri kwibasira abasivili muri Minembwe. Bemeranya guhagarika imirwano no gusangira amakuru y'ubutasi. Bemeranyije kandi kwirinda amagambo akongeza umuriro. Ibi bije nyuma y'uko Perezida Tshisekedi wa Kongo ubwo yari muri Amerika tariki ya 17 Kamena yari yavuze amagambo akarishye ko agiye gufata Goma na Bukavu ku ngufu za gisirikare. Lawrence Kanyuka wa M23 yahise yamagana aya magambo avuga akasenya amasezerano y'amahoro ya Doha. Ariko se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukora iki muri ibi byose? Ntabwo barebera gusa. Tariki 25 Kamena ishami rya Amerika rishinzwe imari ryahaye ibihano abantu babiri n'amasosiyete 4 babashinja gukorana na M23 mu gusahura no gukora amagendo y'amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu, bakayavana mu bice bigenzurwa na M23 bayajyana mu Rwanda. Ibihano bikaba bigamije guca intege isoko ry'imari rigaburira iyi ntambara. Niba hari ibanga rikomeye ryahishuwe muri aya makuru, ni isano iri hagati y'u Burundi na Leta ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 i Kinshasa kuva tariki ya 22 kugeza tariki ya 24 Kamena. Yagiranye ibiganiro by'ibanga na Perezida Tshisekedi mu nzogi zifunze. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Ndayishimiye yasabye abanyekongo kunga ubumwe bakarwanya umwanzi rusange. Ariko se ibyishe inyuma y'urwo ruzinduko n'ibiki? Burundi bufite abasirikare barenga 6,000 ku butaka bwa Kongo, ndetse n'ubu bari kongera abandi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko tubikesha amasoko yo mu rwego rw'umutekano yatangarije ibinyamakuru nka Jeune Afrique na SOS Media Burundi ngo Leta ya Kongo yaba yarahaye Burundi uburenganzira budasanzwe ku birombe bicukurwamo zahabu muri Minembwe n'ahandi muri Fizi. Yego, mwabyumvise neza. Igiciro cy'amaraso y'abasirikare b'Abarundi bari kugwa mu misozi ya Kongo gishobora kuba kiri kwishyurwa ku mabuye y'agaciro ya zahabu. Ibi bisobanuye ko Uburundi butakiraho gusa ngo burafasha umuturanyi, ahubwo buri kurwanira inyungu z'ubukungu bukomeye. Uretse Uburundi kandi Leta y'Abarabu, United Arab Emirates, no kuvuga ni Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, nayo ikomeje kwinjira muri uyu mukino. Inzobere mu by'ubutasi bwisunze amakuru akusanywa, no kuvuga open source analysts, Rich Teddy yagaragaje ko indege itwara imizigo ibarizwa muri Moldova yakoze ingendo 2 zidasanzwe, iva ku kigo cya gisirikare cya Al-Rif ya Abu Dhabi yerekeza i Kinshasa tariki 25 na 26 Kamena. Ibi biratanga ishusho y'uko Kongo ishobora kuba iri kugura intwaro nshya n'amadrones mu bihugu by'Abarabu yitegura indi ntambara yeruye kandi ikomeye. Ese mu gihe amasasu avuze ubuhuha, hari icyizere cy'amahoro n'iterambere? Igisubizo ni yego. Nubwo bigoranye mu gihugu cya Ethiopia, intumwa za Kongo, u Rwanda na Loni, kuvuga UN, zaricaye zikora inama y'iminsi 3 yo gushakira umuti ikibazo cy'impunzi cyabaye agaterera nzamba. Bemeranyije gukora ihererekanya ry'impunzi 10,000 mu gice cya kabiri cy'uyu mwaka 2026. Bateguye uburyo impunzi z'Abanyarwanda zirenga 3,600 ziri muri Kivu y'Amajyepfo zizatahuka zinyuze ku mupaka wa Kamanyola uhuza Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Kongo nayo yemeye gushakisha uburyo impunzi z'Abanyekongo ziri mu Rwanda zizatahuka guhera mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Reka dusoze n'ikintu kimwe gikomeye cyane cy'ubukungu. Mwigeze mwumva umushinga w'uruganda rw'amashanyarazi rwa Ruzizi ya 2 nako ya 3?
ni umushinga mugari w'amashanyarazi wubakwa ku mupaka w'u Rwanda, Burundi na Kongo, ugaterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku giciro cya miliyoni 760 z'amadolari y'Amerika. Uyu mushinga wari waradindiye cyane kubera urwikekwe no kwanga gusinya amasezerano bimwe kwa Leta ya Kongo. Ariko inkuru nziza ihari yemejwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence nuko uyu mushinga ugiye gusubukurwa. Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari European Investment Bank n'ikigega cya Amerika US Development Finance Corporation bigiye kurekura akayabo k'amamiliyoni kugira ngo imirimo ikomeze. Ikibazo cy'umutekano cyatumaga bavuga ko bashyiraho agace gashyirwamo ingabo ngo bagishinge ku ruhande, no kuvuga ngo icyo gice cyangwa izo ngabo bazishyire ku ruhande kugeza nibura mu mpera za 2025. Ibi bitwereka ko niyo abanyapolitiki baba barasana inyungu z'amafaranga menshi zishobora kubahuza bakubaka umushinga uzamashanyarazi abaturage miliyoni 30 mu bihugu byombi. Mu gusoza, ishusho y'akarere turimo iraremereye cyane. Turi kubona intambara iri gukoreshwamo ikoranabuhanga rigezweho rya drones. Turi kubona gusahura kw'amabuye y'agaciro bikozwe n'u Burundi, ibihano bya Amerika n'amasezerano yarwishwa hagati y'abakuru b'ibihugu. Intambara ya Kongo si intambara y'imbunda gusa, ni intambara y'ubukungu na geopolitike yo ku rwego rwo hejuru. Mwebwe se murabona bino bizahagarara ryari? Ese Burundi koko buri muri Kongo kurengera abaturage cyangwa bwakuriwe na zahabu? Igitekerezo cyawe ahandikirwa comment, kandi wibuke gukanda subscribe no gusangiza iyi video abandi kugira ngo amakuru acukumbuye nkaya akomeza kugereho buri cyumweru na buri munsi. Mwari kumwe na Pilot News TV nk'ibisanzwe, ndabashimiye cyane. Turongera mu kanya mu yandi makuru.